ole thlir tu te kalo lom le vek cheu wa tun tu ma chuanin hei tun lai khovel bo ruak pui chho mup khop mai kan rin phak bak aron thleng phut mai ni tam tak chuanin in the pui pathum na te poi hi ni thleng chho mai anga ti khan an hlau thong me ka ni a heng po ri se azia omle mai tura po ngai la chon in rin ni jing Israel US ina air strike an nei na khan kan hriat angin Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei a omna a chen na kha an va thong thut maya ta khan a thi zui ani ti te khan hei thu non posa ti ra khan a nial chur chura state media then khaten ala dam thu non soya tuna chun official in ani zana te pok khan ani a Donald Trump ate Israel prime minister te pok khan in aron soi chuak khan ani a na lo mom khop maya amaro chu ting anga mi sual mi fing ver vek hi thi mai kala ring lo a khoi amo bi ro ni hrim hrimang khovel min buma ni ang tia ring kha khovel mi pui tam tak an lo bokani chon Donald Trump hianin Khamenei hi mo khovel mi hring piang to zinga sual ber zinga mi ani haran ti sak sak kha ni Khamenei tan chuanin lo don son kha anuam view lo mai thei ni chuan a thi thu Khamenei thi thu media ron talan ani khan khovel hriat ron puan chu ani khanin Iranian mi pui tam tak lomin mo an ko thlera ten lama tuna po video te po en tura la om te po rin oma chon hemi strike an nei na Iranina lo chan le ta anin sai mup na hian poi soi lo tam tak nunna chan anom towa mo ne chin mai khanin hemi an confirm kai ena khan source pakhata khanin mi zani ai tam nunna chan anom towa chuan school no pang poi soi lo nu naw mei chiat te school no pang khanin mi za ai tam nunna chan om tura khan ngai top mai ni hliam le an confirm china po khanin an tam view khani ya na zelo khop maya BBC na tarlana phei chuan Iranian official te mi somli nunna chan confirm ton o mani aron ti top moi ani Iran lampang mo thu nei tu te tan chuanin thin rim kha olvia wang amaro chu Donald Trump here in chance pe nem mal khop maya hemi nuclear deal kha han pom mai sela he tiang hi thleng lo mai tur ani ya amaro chu an lo nol thak zel kha ni ya mo pom hne kin chu wan chuanin Donald Trump ate heta Israel prime minister te an demo mi lo ani ti kan hriat angai chon Donald Trump hian in Iran hemi thu nei tu te hi a warning nga la mo Iran be chun zom zela US le Israel strike Iran nei zela ni chuanin ma in la hriat ngai lawana mo bom na tak mangin bein ni don sang let in ni don ni chu wang chuanin chun zom zel su ti khan warning pe chuak ngai la ni ya hi poi mo khop maya Iran lampang hian in engtin nge an lo ti le don lo hlau lo le thawang em hriat mi lo wa chu ti rolin Donald Trump hianin chang let mo chan let nan na tak in dong don ani meron ti zel chuan meron bai zel chuan ti lai hi eng ang takin nge chan let don Iran sarkar thu nei tu te hian an top san don lo ani ti hi chiang view si chu wang chuan boru khi alien tual thai ani chuna ti da khan confirm thi lo ani ti da khan in hil tam tak kha oma amaro chu hemi chungchanga hianin hemi Iran Supreme National Security Council State TV te khan in aron puan chuata ka khachuan mo khovel mi pui tam takin kan pom chho kha ni ya hemi Khamenei be khianin Iran rama hian hemi Supreme leader ani arawarel chung hi kum som thum pasari lai khani to sa jagwa somriat pakua tang khanin lo rel chho za chat to khani ya poisoi lo tam tak tun nan chana tam tak mo me che tam tak pong sual an ni ya soi sen pon ni lawani chu wang chuan heti anga ram mi pui te pon an du to lawa pe thak an tuma ma se si pe chak na mang ten ti khanin che da la chho zel khani ya chu wang chuan tu tuma US la Israel prime minister tena ma an han la hi mo air strike an han na hi riu dik tan chuan lom lo thei ani lo ve tlat ani chon tuna anin ra saina anin bei mubum na hian hei Middle East US si bei mun pui then khat te bei chho mup an ni Dubai UAE kan ti thleng po khanin
Iran lampang mo so ka thu nei tu te hian an bei chho mup kha ni ya video then khata bo khan mu tur tam tak kha om to ani chon Dubai te Doha te Bahrain ati te Kuwait kan ti te Middle East US military base tam tak kha tu na hen an bei chho mek kha ni ya chu chuarin buaina lian jok aron hrin chhuang ngai po hi arin om viau pok ani khanin hemi Dubai International Airport hi an va bei bom mang khan an va bei thut kha ni ta khanin mi pali in hliam na tak an tuara maro chun na chan khashia tur kha an la om lem lawa an lo mom khop mai khaminia thi chungchanga hian in nialna akal chho meka a thenin la thi lawang ti te ni amaro chu hela hianin Israeli television network hianin aron talana hian mo Donald Trump ale Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ate po hianin khaminia ruang khami an va boma a in bungra chekara an muwa kha a thalak te po an muto ani chiang takin na ama ani thu an hre to a chuwang chuan a chiang viau ani anon ti ni ya Donald Trump ale Benjamin Netanyahu Israel Prime Minister khanin khaminia ruang a taksa kha mo an mungai ani ti khan Israel television network then khathian ron tar lang bokani chuanin Iran state media hianin khaminia hi ani somli chung a voina hun na yani don ti khan ron soi chuak boka ama mai pialama mo afanu te heta grandchild kan ti te daughter in law kan ti thleng khanin tha vek an ni an thi vek ani ti khan thun ron chu bokani ya hei hi tam takin mo an ring lo po hi a om ve thau mai ama ro chu tianga aron tar lan hi Iran state media te hianin khovel min bum nan yan ti ang khovel mit mu hetenga kan min bum na phena thil kalpui ruk an lo nei angem te ro hi chu hriat alani don thau thawa kha chu nakina te point mu dan khalo soi ul Donald Trump hian hemi khamenei thi thu aron soi chuak te ama po hianin khamenei mo a thi ni te anon soi chuan huwa khanin Iran mi puite zalen na tan chau ani lawa ya thil thleng hi Americans ro puina ti zual tu ani naron ti bok khani ya Donald Trump a pa riap khop maya hotu po anga amaro chu thlop tu po hi anga tial mai ni so tu tuma khamenei thi thu official tam takina ron tarla na hi mo thenina an ring thei lo tlat lai ke chu thi coloring lo tlat enge mo khovel mit muwa thangkam na ni enge mo an ti ruk na ni karing ti kha an la om thei thlat maya ta khanin in mudan khaloi soi te u mo Iran state media te hen aron tar lang veka office Indonesia nga tha ani anon air strike an na khanin a thi ani ama mai ba ka fanu te thleng pon nun nan chan ti han aron soi khani ya rin hin har viau mani muslim misual top khokan ni awang hianin chuwan chuan in mudan khalo soi te u mo a thi nge in karing ke chu Donald Trump te Israel intelligent te ta Mossad kan ti thleng ponin thi thu ano soi chuak kan ni chuwang chuna thi nge karing ti no ma in mudan kha in lo soi vele anga enge mo athar beng ver riau om chuanin garon da chho ve zel to do ne